IDP sing hojik Ccpur tamna changsenba hwkhre haidi social media singda video thaganarakle mipum khuding yumbalon munna khangba mathau tarakli hana RK sanayamana phongdokhre kunai asigi yumbal lambida fattaba mayai kaba chinja kya sijinabana nupi singbu otpa naibiba hatokpibana singba thodok kya itatatna thorakliba asi thoktana ba ekogi kunai rongi amade yumbal longi lamda miyamna yamna hena khangba mathau tarakli hana Peace Committee Kanglai Park Manipur ki advisor RK Sanayama Alice Megen phongdorakle wafam singarang PCKM ge president KS Rajesh amade atai thaumi sing yauna kumbi Ccpur mamang lekaida laibak thiba thodo ama oina hawkhiba tang mapanda nupa mayamda thori yanduna laikhidraba soibam en moirang them ongbi isam Alice amusana sahi kunga mari gi mapamda leihoriba apikpa anga nupa masa ani amade emung manungda PCKM na angamba sel ge tengbang khusenaba amade emung manunggi awabada sarugyaba lakhiba RK Sanayamana haikibane Lupalising tarage senza thumja tawi haibagi maralda phakiba principal accountant general Imphal ge office ki GOE section ki senior accountant officer Irom Biswarjana special judge prevention of corruption Imphal West ki court ta tharakiba bel yakidre hare awangba thaki inquiry commission semlaga thigat halu haina TNL na phongdorakre Rajya Sabha ki MP Lesemba Sana Jawba amasung Manipur Police ki IGP Tempting asangbagi marakta thokliba wathoga sigi matangda thorakliba hajidaba wafamasi Manipur gi mapandagi Supreme Court natraga High Court ki thabaktagi potharaba judge amana lusingba awangba thaki inquiry committee amana thigat hananaba tangkhul Nagalong TNL na phongdorakle lopasigi president Shwadba sumna khuyekbidana press ta thadorpa cherol amana hai administrative issue ama oina lawba yaba wafamda top public interest oina onthorake IGP asigi mayokta MP ne governor da wakatuna mahakpu suspend tauna ba wafam taksin ke miyam gi mahut ama oina irang adu laksena ba honariba IGP adudagi asengba asumba adu khangdok na ba honaba gi mahuta MP na nakal namatagi oina warosin lauduna kangaru court ki moongda chatharaki haike jingtun tangkhul ka tamnaw longna TKL su masagi mathau pangthokliba police officer amada athiba wahai sijinaduna chathakiba thong adubu akan the condemn tawi ZTKL na BNS 2023 ki makhada lokholakpa legal proceedings sing da lup asina sagat kan haire lamdamba sigi citizens sing amasung organization sing na ingtapa lawful oiba authority sing na public order lehana bohona bada thaudang lawjaba yahansi haire tangkul katamnaw saklong TKS na IGP Tempting na sangbagi mathakta pirakliba marar adu yaningda ba phongdokhre thodok aduga mari lenana kanglop naiba wafam phongdokpa mi amada atamnana attack tawba mengsat thihan ba yaba wafam phongdokpa ase lup asina haksena lawi asigumba asi tawbidana ba lup asina appeal tawrakle miyam amasung lupsing loina media platform singna aranba paw sandokpa leptuda miyam ingna sikna amasung phurup masel amaga thajana ba mahandana ba thabak lokhatsi haire katho katamnaw long phale youth organization tribal youth council Manipur nasu thawng adubu yani da ba phongdorakle nupi dali chaina kanduna phukibasi mama oibisingda khut thabani hana phongdorakle Ngarang dagi hauraduna thasagi kunthra phawba pangthokani thaurangliba Manipur Sangai Festival 2025 asigi mayokta ngarang thangmaiban lairen hanjaba lekai gi Betnga Welfare Association sinduna wakat khongjang changsinkhre khongjang da saruk yakibi association asigi secretary Sanamam Guneshwari na hai May 3 2023 dagi thorakliba irang asina ireisa kya amaki mayum makai ud on kiba misam kya Sikiba amasung masigi mathakta sahi ani makhai helaklaba phawba lanjenaduna relic capta changjapam lawduna miyoi kya leirakle highway singda aki khang leitana satpa phangdre sera asida IDP singidamak state amadi union lengakna section thaurang lokhatuna masagi mayumda changhannabagi mahutta ingtapa porakle haiduna utpa yana banam phuda sangai festival pangthorakpa ase yaningde festival ase pangthokpa yaroi haiduna changsalakpa khongjangda mapangal solabi nupi amabu lisaina kanduna phukibagi thawong mama oibisingda khut thabani haina lawi masigi mathakta ningthaugi gate ta ka henba akana ring singduna lebak ningthaubu thoi usitaba police officer adugi mathakta lengakna action lawgodabani haike Gujarat Pol ke officer amasu suicide tawduna sikhre Gujarat ki Gir Somnath district ta boot level officer BLO ama oina thabak tawna basina kiba school oja ama idai numita suicide tawduna sikhre Arvind Bather koba oja aduna coordinator
तालुकागी गेबली खुलदा लेबा मागे युमदा अयुपुंग तरुक मखाइरोम ताबदा थौरी यान्दुना मसा मतोमदा सिजखिबने हायना ऑफिसर अमना हाइखे महाक सावर खुलदा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अमदा ओजा ओइबने अमसुंग हौजिक चथरिबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR गी दमक BLO ओइना ड्यूटी पीकिबने महाकी नुपीदा इरंबा सुसाइड नोट अमदा अरबा खोंथांग अदु बाथेरना SIR ड्यूटी द मराल सिरमखे हौजिक आइगी दमक मसिगी SIR गी थबा असि मखाताना तौबा ngambagi ओइथोकनिङाइ लेत्रे हौकिबा नुमित खरनि आइहा हक्सांग अमसुंग वाखल चोकथरे अइखोइगी इसानुपागी दमक चानबिदुना येंसिनबियो आइहाकी अतै खनिङाइ लेते खोंथांग असि लौबा ताबने हाइना सुसाइड नोट अदुदा बाथेरना इरमखे सुसाइड अदु मियेंग पुनमक्तगी पुलिसना येंसिलि हाइना BLO सोमनाथ कलेक्टर अमदि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर NB उपाध्यायना हाइखे थौदोदुगी मतुंग गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर संगी एसोसिएशन अमा ओइरबा गुजरात राज्य प्राथमिक संघ संघगी डेलीगेशन अमना गांधीनगर द इलेक्शन ऑफिसर सिंग उनखरे अमसुंग BLO सिंग ओइना थबक तौरिबो ओजा सिंगना मायकनरिबो खुदोंग चादबसिंग अदुगी मतांगदा वारोल अमा थमखरे झारखंड नोंमै साफाम थुगाइख्रे झारखंड की गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरोनब नोंमै साफाम अमा थुगाइखिबगा लोइनना मियोय मरिसु फारे हाना ऑफिसर सिंगना ngasi फोंदोख्रे गिरिडीह की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिमल कुमार ना पाउमी सिंग फोंदोपगी मतुंगिना अकंगनबा पाउ फंगबदगे गरांग पुलिस ना डिस्ट्रिक्ट सिगी महेश मारवा खुंदा चथब रेड अमगी मनुंगदा नोंमै साफाम अदु थुगाइखिबने नोंमै साफाम अदु शेर अली कौबा अमगी युमदा चलाइरमखिबने हाना फोंदोक्लदुना माना हाइके मफमदुदगी यामलबा कंट्री मेड पिस्तौल सिंग मैगजीन सिंग साबा लोइसिंद्रबा पिस्तौल सिंग अमसुंग पिस्तौल गी बैरल सिंग फंखे SB ना हाइकी रेड अदुगी मनुंगदा मियोय तरुकसु फाखे अदुबु बिहार गी मधुपुरदगी अतोपा मियोय अमदि नांथोखिबगा लोइदना महाकसु फाननबा थिरुंबगी थबक चथरि हाइदि फारबा मियोय पुनमक बिहार अमसुंग अतै स्टेट सिंगदा चप मानबा क्राइम सिंगगिदमक ममांगदा जेलदा लेरुरबा सिंगने हाइनसु महाना फोंदोखे केरला द प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम लुहोंगफम ओइख्रे हाइदि यामना तांगना थोकपा थौदोक अमदा प्राइवेट हॉस्पिटल अमगे इमरजेंसी रूम अदु मफम असिदा गरांग रोड एक्सीडेंट अमा थोकपदगी सोखिबि नुपि अदुगा थंबोली नोटिव अमगा लुहोंगदुना लुहोंगफम अमा ओनख्रे हाइना हॉस्पिटल ऑथोरिटीज ना फोदोख्रे कोमादी अलापुआ की अवानी अमसों थंबोली की BM सेरोन की लुहोंगबादु BPS लाकेश्वर हॉस्पिटल कोसी द पांगथोख्रे हॉस्पिटल अदुगी मतुंगिना लुहोंगबादु तसेंगनमकिदी इराइगी नमिजिंगबा मतुंगदा थंबोली द पांगथोकदबने अदुमोइनमक अबानी ना महाके मेकअप की दमक कुमारा कोमदा चटपदा कार अदु थौबदा लाक्सिनबा ngamawdabadagi upambi amada ngara ayu anganbada थेंगाई की अमसुंग स्पाइनल इंजुरी अमा थोखे मफम अदुगी मियामना असोकपा अदु खुदक्ता कोटिया मेडिकल कॉलेज द पुखत के महाक हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट गी दमक नमिजिंगबो मतुंगदा एर्नाकुलम द लेबा प्राइवेट हॉस्पिटल दा अमुक होंखे मदुगी मतुंग सेरोन अमसुंग महाके इमुंगसु हॉस्पिटल अदु दा थुंगलखे लुहोंबगी ख्वाइदगी याइफबा मतम अदु ओइना पुंग 12:35 PM अमसुंग पुंग 12:30 PM की मरक्त लेप मरमना इमुंग अनिमक अदुना हाइदबा मतम अदु चपचाना लुहोंगना बाहाइजखे डॉक्टर सिंगना हॉस्पिटल दा अबानीना अहेंबा खुदोंग चादबा मायoknadunaba emergency department अदुगी मनुंगदा थाले पुन्नबा थौरांग सेनके एक्सीडेंट अदु थोक्तुनसु इमुंग मनुंग अनि अदुना थौरम अदु चपचाना पांगथोकनबा अनिंगबा पोंगनखिबदगे हॉस्पिटल ऑथोरिटीज ना मदुगी थौरांग अदु सिनखिबने हाइदे डॉक्टर सिंह हेल्थ केयर स्टाफ अमसुंग नकनबा मरिमता सिंगना संगी ओइदुना याइफरबा मतम अदुदा सेरोना अबानीदा लुहोंबगे नोट अदु पुनखे हॉस्पिटल अदुगी न्यूरो सर्जरी मकोक डॉक्टर सुदिस करुणाकरना अबानी स्पाइनल इंजुरी अमा थोखरे अमसुंग थुनमक सर्जरी चथरगनि हाइखे कुकी की MLA तरा खुदक्ता resign तौगदबने हाइना कुकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल कौबा ऑर्गेनाइजेशन अमना फोंदोरक्ले